punika parade utawi sesolahan saking Kabupaten Klungkung. Titiang lunas tepuk tangan dua malia pisan. Selanturnya nih, Galah Katur Majang Pamilet nomor 3 saking Kabupaten Bangli. Inggihan Bayu Selat lan Reno pina ke Juru Bapang, lan Dewa Made Dwi Aryaste pina ke Juru Kendang. Taler sekegong pengiring inggih punika sekegong Satya Jenana Desa Adat Serongga. Inggih Galah aturan titiang.
เ
Thank you.